osisi bethu nani mani data madoda checkani ukuthi data umuntu onjani ama sign aba there man you can see this person asukuthi ngicala nje avele nje akubulala irelationship icala uyawabona ama sign uyawabona ukuthi lo muntu it's either on ama anger issues or une past elukuthi ine deep cut elukuthi that cut ayivaleki uyazibona lento lezi but you still uhlale kule relationship until ibhomu seyishaya manje ufanele siye phansi phezulu sifunane nalomfana bathi una 27 wena una 37 10 years age gap Ayabona lento leni ukuthi nothi ngithanda ama 2000 ngoba ama 2000 anika kamnandi it's not about ukunikana kamnandi ezinye izinto kufanele sicheke ireality sicheke ukuthi mari lo muntu 10 years age gap mari you still asazi ukuthi bekayenzani ngale emlidele ukuthi akube which means akaqali ukukushaya maybe kudala kushaya mako lokuthi hayi ngiyamcolela mina ngiyamthanda Khona manje thina our hands are tight indaba sesifika late ngoba thina sibusy siyaphansi phezulu and manje angeke sifunane naye phela so mfuna wena umuntu okhiphe egamini uMasi yabhetha manje bonke si amaphoyisa ayephansi phezulu amavela ayephansi phezulu amadoda masikhuleni sama relationship ngeke ngabona umuntu awuchaka imshange empama la imshanga mpama emsebenzini imshanga mpama la after uzombona the following day naba bamba ngezandla bafaka ikipa his and hers bahamba ngathi amajob bahamba bosisi bethu if ubona irelationship abafazi bahlala babulalwa every day ngoba umthetho wala eSouth Africa week ababulalwa every day pheka usisi uzofa women's month iyafana noma ngathi women's month what women's day baya rape bayabulala ngoba bayazi ukuthi bawodla amadanunu la badla ama prawns lapha umnandi ejele ugcina jwayele seka nabangani ngoba manje bheka we lose a beautiful lady maybe it's a mother to somebody it's a sister to somebody uyasebenza emsebenzini asset emsebenzini a company lose ngoba because of umjolo man relationship lana ukuthi lana ezongifaka ethuneni but niyahlala bosisi bethu mayise so manje enzani our hands are tight fanele senze trend phela ku social media ukuphi ubaleke nini sazi nje ukuthi umbulalile Kana manje siyabuza ubani owazi lengonyela yase Orlando esowethu lapha nasina miss not me mina ngathi bakhona abamaziyo bakhona bambonile ukuthi usifihle kuphi bathulile ngoba maybe ufumana abanye bebaloku bakhuza ugelgela ukuthi hlukana nalo mntwana ngoba angeke uzo bathi age is not but a number ngothi nabo abona le English le yabo export yabo dictionary izonibulalisa angithi nayibona le English lona eculwa wo Teddy Pendergrass le nabo mbani wabona yenza ngoba manje age is not but a number angibona le number le ayibona le number angibona le number yenzani angithi ayibona le number yenza nomunye umntwana angithi nayibona manje mina amali ngithi mina athi ithi angithi ayibona le number le age is not but a number ngithi ayibona le number inomsthakathi ngaphakathi angithi nayibona le number khona manje umunye athi nasi miss angithi nayibona ages ngathi le number le nayibalekile le number le angithi nayibona le number